rero sinzi niba abari Bukavu cyangwa hano mu mujyi wa Kamembe, za Rubavu, Nyamasheke, uwo mutingito mwabashije kuwumva? Nari ndyamye ngiye kumva numva ngira ngo bazanye ikintu bitaga kera bita ngo ni tinga kiriya gishobora kujya mu nsinzi kikayitigisa gitayitiswa cyangwa kijye kuri terura. Ngiye kumva numva nahise nshidukira hejuru. Nuko nari meze nuko nabyutse. Masunzu Indwanyi, Lieutenant General Pacifique Masunzu, akaba yatawe muri yombi ejo bundi ku cyumweru. Niho yatawe muri yombi n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamushinja yuko hari uduce tw'ingenzi yarayoboye, urumva. Tukaba twaraguye mu maboko y'indwanyi za M23. Ariko zebura yari gukora iki? None ikindi kintu gitangaje nuko uyu nguyu nyirizina n'umwe mu ngabo zikomeye uvuka mu bwoko bw'abanyamurenge, ubu ngubu mu by'ukuri akaba yibasira. Mwe barasesengura bakavuga yuko ariko hakundi abasirikare bakomeye baturuka mu bwoko bw'abanyamurenge bari mu gisirikare cya FARDC bashaka kubikiza, abandi bakavuga yuko hari akagambane yagiye akora agakorana na Kabila ndetse n'inyeshyamba z'umutwe mu 23. Ku rundi ruhande Brigadier General Patrick Gasita Nzita wahoze ayobora urwego rw'iperereza rya gisirikare, nawe akurikiranwe n'ubutabera, akurikiranyweho icyaha cyo gufata ku ngufu Lieutenant Colonel Viviane Masika. Yes, reka mbasuhuza inshuti bakunzi ba Joy Film TV. Uyu ni wa mwanya ngira ngo tuganire, twizere yuko mumeze neza, aho umutingi tutahitanye cyangwa utagezeho. Twizere ko mukomeye kandi n'abafite ibibazo bitandukanye bari hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Turagusaba gukomeza kwihangana no kubisohokamo amahoro, kuko nta kinanira Imana, nta kidashoboka. Twe rero tuzindutse kugira ngo tubahereze amakuru yaramutse muri iki gitondo, uko hirya no hino ku isi bimeze kugeza amagingo aya ngaya. Urabona yuko mu by'ukuri cyane cyane hano muri uyu mujyi wa Kamembe ibintu bimeze neza, ndetse no mu Rwanda muri rusange. Hanyuma ibintu nshaka ko tuza kuganiraho cyangwa amakuru tugiye kubagezaho muri iki gitondo nyine n'uyu mutingito wagaragaye mu karere ka Rusizi hagana saa 5 z'ijoro. Ebwana waruteye ubwoba. Icya kabiri tubuze kuganiraho nanone ni mu burasirazuba bwa Kongo, aho General Masunzu Indwanyi kabuhariwe kugeza ubu ngubu yamaze kujya mu maboko, utabwa kujya mu maboko atari ayayo. Ayo rero niyo makuru ngira ngo tuze tuganireho mu kanya, ari cyo ndi kubabwira ngo tubasaba yuko mwadukurikirana kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu bitandukanye, yaba ari abashaka amakuru, abashaka kwiga, byose ntimugacike intege, muzabisanga kuri Joy Film TV. Inshuti bakunzi ba Joy Film TV, nkuko nari mbibabwiye, muri uyu mwanya ndagira ngo tuganire ku makuru yaramutse byagiye gutya. Ebwana hari saa 5:45 z'ijoro. Ebwana ari ndyamye ngiye kumva numva ngira ngo bazanye ikintu bitaga kera bita ngo ni tinga kiriya gishobora kujya mu nsinzi kikayitigisa gitayitiswa cyangwa kijye kuri terura. Ngiye kumva numva nahise nshidukira hejuru. Nuko nari meze nuko nabyutse, niteguye kujya mu byumba kugira ngo mbyutse abantu basohore hanze. Mutingito amaze umwanya. Ebwana ngiye kumva numva inzu neza isibaye akadomo. Urumva, tekereza ko wari uryamye ukajya kumva ikintu kiri kuza yishikanura inzu nayo yicungira gute. My friend, ahubwo se ku bantu bari hirya no hino uyu mutingito wasize amahoro? Abawumvishe bose ni bande? Ahubwo abenshi wasanga bari bibereye kuri byuka twongereshere, ugasanga ni banawumvishe uriya mutingito, cyangwa se baguye n'agacuho, cyangwa se bananiwe kubera akazi, nabyo birashoboka. Ariko my friend, nagira mbabwire yuko uriya mutingito wari umutingito ukomeye cyane, kuko nubwo ntabashije kubona ikigero cya magnitude wari uriho, kuko nagerageje kunyura mu bitangazamakuru we na ndebe ko ari ahantu bashobora kuba bawanditse cyangwa bawuvuzeho, ndetse no mu bigo bishinzwe kuba bikora bishizwe bya size by'imitingito ikorerwa munsi y'ubutaka.
nta na hamwe nabashije kubona ku buryo wari uri ku kigero cyo hejuru, ariko ikigaragara cyo ntaho nabashije kubona iki gipimo gifatika cya magnitude umutingito wari uriho ku buryo wenda umuntu ashobora kuba kibatangarize, ariko nkanjye wabaye mwumva umutingito wabaye umwanya munini ku buryo natekereje ko ushobora kuza kongera kugaruka. Icyo gihe nkimara kumva ucururutse nahise ngenda ndambara, ubwo mba ni tayari ngenda hagarara hanze gake cyane, urumva umuntu nyine uri aho umusivili ariko ufite utuntu tw'utwitozo duke duke, urumva niteguye yuko niwongera ubwo ibyuma yaramaze kuba tayari yuko baryamye bose, abana bose barimo ngomba kubasohora tayari gake gake nkabashyira hanze kugira ngo tuze kumenya ibikurikiraho. Ewana ubwo nategereje biza kugera hafi mu masaa 6 n'igice, numva ntacyongeye kuba, ndavuga nti aha uko bisa kose nubwo nk'uyu mutima ariko igihe uri buze kongera kugarukira, urumva ndaza kuba ndi tayari, urumva ndaza kureba uko ibintu biza kuba bimeze. Rero sinzi niba abari Bukavu cyangwa hano mu mujyi wa Kamembe, za Rubavu, Nyamasheke, uwo mutingito mwabashije kumva, ababashije kumva uwo mutingito ewana baze kubitubwira muri section comment hasi, muze kutubwira uko mutingito umeze, niba nta bintu wabashije kwangiza aho muri. Icyakora cyo mu gitondo nkuko bisanzwe njyanteye kujya kureba mu by'ukuri niba muri aka karere ka Rusizi cyangwa muri uyu mujyi wa Rusizi niba uyu mutingito nta bintu ushobora kuba wangije, kuko wari umutingito ufite imbaraga. Byatumye nzinduka nkuko mubibona ku mashusho, natangiriye ahangaha ukiva ku murenge wa Gihundwe kuri kano gahanda kamanuka ahitwaga mu Kabasazi, wasigaye hitwa mu Kabeza. Murabona yuko uretse kuba ari igitondo cy'imvura, hazindutse imvura igwa, yatangiye kugwa mu rukerera, no bikaba ikirimo iragwa, ariko mu by'ukuri ndabona kugeza ubu ngubu nta kibazo gihari. Murabibona namwe ku mashusho, twamanutse umuhanda wose, tumaze kumanuka tugera mu mujyi, tubona ya miturirwa yo mu mujyi wa Rusizi wa Kamembe nayo nta kibazo gihari. Turakomeza turamanuka kuri kaminuza ya Kibogora, tubona amazu nta kibazo afite. Turakomeza turatembera dukata no muhanda uri munsi ukata werekeza kuri mo cyangwa ubu ariko uhingukira ko hasi mu Kadasomwa. My friend, twabonye nta kibazo gihari, cyabaye ngombwa ko turazamuka tujya kuri mo cyangwa ubu kugira ngo turebe uko ibintu bimeze, tubona nta kibazo. Rero sinzi niba ari amaso yacu ibyo yaduhaye, wenda inzu zikaba zishobora kuba zabenaguritse imbere, muratubwira. Ariko kugira amagingo aya ngaya ibyo nabonye n'amaso yanjye, nabonye ko uyu mutingito ushobora kuba nta kintu wangije, kireka ibyo tutabashije kubona ari byo muri buze kutubwira. Hanyuma bari hirya no hino namwe muratubwira niba uyu mutingito mwawumvise cyangwa niba ntabo ushobora kuba wangirije, ariko ikigaragara cyo reka twizere ko mu by'ukuri uyu mutingito ntawe wahitanye. Hanyuma rero ikindi ngira ngo tuganireho ni bya bindi ni by'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guca ibintu, ariko noneho igezeho n'abandi bari kuyirwana. Leta ya Kongo yatangiye kubafunga, FARDC yatangiye kubafunga, ibashinja ubugambanyi ko irimo irakorana n'umutwe wa M23. Igitangaje nuko uwari umaze iminsi uyoboye urugamba, nubwo nyine bagiye bamukubita inshuro bakagenda bamukura mu bice byinshi bitandukanye, ubu ngubu ari we Masunzu Indwanyi, Lieutenant General Pacifique Masunzu, akaba yatawe muri yombi ejo bundi ku cyumweru. Niho yatawe muri yombi n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamushinja yuko hari uduce tw'ingenzi yarayoboye, urumva tukaba twaraguye mu maboko y'indwanyi za M23. Ariko zebura yari gukora iki? None ikindi kintu gitangaje nuko uyu nguyu nyirizina n'umwe mu ngabo zikomeye uvuka mu bwoko bw'abanyamurenge, ubu ngubu mu by'ukuri akaba yibasira. Mwe barasesengura bakavuga yuko ariko hakundi abasirikare bakomeye baturuka mu bwoko bw'abanyamurenge bari mu gisirikare cya FARDC bashaka kubikiza, abandi bakavuga yuko hari akagambane yagiye akora agakorana na Kabila ndetse n'inyeshyamba z'umutwe mu 23, akaba arimo ararwana, ariko akaza kugeraho akagira gute, akagira uduce tumwe na tumwe aho yarayoboye akagenda dutanga. Ngo bimeze gute rero? Ni ukuvuga ngo inkuru irimo iravugwa ku bitangazamakuru mpuzamahanga ku isi, biravuga yuko uwo bita
Lieutenant General Pacifique Masunzu, Brigadier General Patrick uwo bita Sasa na General Eric hori imbere bafunzwe ikimenyetso ikisi kimenyetso kigaragaza yuko ingabo zatsinzwe ku rugamba ubwo batangiye gusubiranamo. No kuvuga ngo rero abofisiye bakuru batatu bo ku rwego rwa general mu ngabo za FARDC za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abo bose barafunzwe. Niba abasirikare batatu bafunzwe kandi ari abagenerali kandi bafite ubunararibonye mu kuyobora urugamba, bro, ibintu birakaze. Ndumva nukuvuga ngo abo bose batawe muri yombi barakurikiranwa n'ubutabera mu gihe bigaragara yuko ngo hari akagambane bakoze bikarangira uduce bari bayoboye dufashwe n'abarwanyi ba M23. Tugero kuri General Pacifique Masunzu yari umugaba w'ingabo w'agace ka gatatu ka gisirikare gafata intara za Kivu z'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo. Uwo muntu urumva ko ni umuntu ukomeye, akaza Maniema, Ituri naho bita Chopo, urumva, ndetse naho bita kuri Haute Ile. Yatawe muri yombi rero tariki ya 2 Ugushyingo 2025 ubwo yari ikisangani mu ntara ya Chopo hamwe n'umwungirije we Colonel Bange Safari bahise boherezwa i Kinshasa nyuma yo kwamburwa telefone no kujyanwa ahantu hataramenyekana. Urumva ko kugeza ubu ngubu ahantu bari ntabwo hazwi. Amakuru yemeza ko umugaba mukuru w'ingabo General Jules Banza Mwilambe yari ikisangani mu ruzinduko rw'akazi ubwo hafatwaga Lieutenant General Masunzu ubwo kuva ku itariki ya 22/2025. No kuvuga ngo ibirego yatangiye gushinjwa nyine bagitangira kumurega muri uko ashobora kuba ari umugambanyi byatangiye ku itariki 22 Nzeri, urumva ni mu kwezi kwa 9. No kuvuga ngo bavuga ko abarwanyi b'ihuriro rya AFC M23 bafataga umujyi wa Nzibira ubwo bawufataga ubwo abarwanyi ba M23 bafataga umujyi wa Nzibira muri Walungu bakananira FARDC n'imitwe ya Wazalendo. General Banza yashinje Lieutenant General Masunzu uburangare no kunanirwa imirwano, bikaviramo igisirikare n'abarwanyi bacungira kuri leta gutsindwa urugamba ku gace gafatwa nk'ingenzi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ahangaha ukibaza Masunzu se yari gukora iki? Niba umucancuro barishyura abacancuro hariya abacancuro bagatsindwa, niba bafata ingabo z'u Burundi zikaba zaratsinzwe bakaba barafatanyije na Wazalendo Mai aba FDLR bagatsindwa, bumvaga Masunzu ari gukora iki? Nta kindi gishoboka ari gukora kuko bariya n'abana bazi icyo barwanira, bro. Nta mpamvu yuko abantu mwagenda mukavuga yuko harimo akagambana, ahubwo nimwemere nyine mushyire intwaro hasi ubundi muhereze ijambo ibiganiro, mwicare muganire nk'abene igihugu, murebe ukuntu mwashaka umuti w'ikibazo gihari. Ariko ibiteka byose mu gice kibazo kitaraboneka bizahoraho. No kuvuga ngo rero impamvu yitabwa muri yombi rya Masunzu ntiratangazwa ku mugaragaro, gusa hari ibihuha amakuru yo ku muhanda avugwa n'abamotari b'Kinshasa cyangwa muri Kongo na hano za Bukavu na za Goma. Gusa hari ibihuha bivuga ko yaba akekwaho gukorana na Joseph Kabila wubatse ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Abandi bamushinja kwivanga mu bikorwa byo kugenzura ibikorwa bya gisirikare byarebaga General Olivier Gasita. Muramwibuka ko uriya Gasita ni umujenerali baherutse kuzana kugira ngo ayobore Uvira, hanyuma Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi ewana bakora imyigaragambyo barasana karahava ku buryo ibyo bintu
byahitanye abatari bakeya, biza kuba ngombwa ko FARDC iza gufata indege igafata General Kasita ikamukura Uvira kugira ngo mu by'ukuri bahohereza undi muntu bo bifuza ko yabaye, uretse ko abawazarendo bo bifuzaga ko ari bo bahayobora, kuko bo bafite abagenerali bari autoproclame. Ni ukuvuga ngo umuntu arabyuka agafata imbunda ati moi je suis general runaka, ubundi akagenda agafata abasirikare akayobora. Ni ikikubwira nyine ko iki ari igihugu kirimo akajagari, kijagaraye ku rwego rwo hejuru. Hanyuma ibyo nk'uko babivuga, urumva ko baravuga ko umutwe wa AFCM 23 ngo washinzwe na Joseph Kabila, ibyo ni ibihuha nyine nk'uko babivuga hariya ni inkuru z'abamotari. Nawe ukomoka mu Banyamurenge, ni ukuvuga wose General Kasita wishyiraga mu majwi na societe civile ko ashobora kuba akorana na M23. Kasita yagiye yirukanwa muri Uvira nyuma y'imyigaragambyo ikomeye yabayeho n'ubufasha bw'ingabo z'u Burundi. Ikibazo gikomeye, ingabo z'u Burundi zivanga muri politike y'ikindi gihugu, ni ikibazo. Brigadier General Patrick Sasa uwo bita Nzita akekwaho ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Uyu nguyu nawe n'undi mu Brigadier General nawe bataye muri yombi, beretse gutabwa muri yombi, ugaragara nk'umuntu wagiye ufata abagore ku ngufu. Ku rundi ruhande, Brigadier General Patrick Kasita Nzita wahoze ayobora urwego rw'iperereza rya gisirikare, nawe akurikiranwe n'ubutabera, akurikiranyweho icyaha cyo gufata ku ngufu Lieutenant Colonel Viviane Masika, wamushinje muri Kanama 2024. Urubanza rwabereye mu muhezo mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Ubushinjacyaha bwasabiye Brigadier General Sasa igifungo cy'imyaka 2, ategerejweho gutanga ubwiregure ku wa 5 Ugushyingo 2025. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu tuvugana ari mu rubanza, none ni tariki 5 uyu ari mu rubanza kugira ngo aze kwiregura uko yasabe n'urukiko igihano cyo kuba yafungwa imyaka 2 nkuko mwabibonye. Hanyuma ubita General Eric Ruhorimbere Ruhanga akekwaho gukorana n'umwanzi. Ubu nawe n'undi mu generali ushinzwa na FARDC, bavuga yuko umwanzi nta wundi bavuga, nyine baravuga yuko umwanzi ari M23. Ubwo ngubwo akaba ari we bari gushinja yuko uyu mu generali Eric, kubera ko ari umunyamurenge, aho bafashwe nyine bahita bitira yuko mu generali uhayoboye cyangwa uzi wabaye muri ako gace yabigizemo uruhare. Fondation Bill Clinton pour la paix, umuryango urengera uburenganzira bw'imfungwa muri RDC, watangaje ko General Eric Ruhorimbere nawe afunze akekwaho gukorana n'umwanzi. General Ruhorimbere yavukiye Minembwe, urumva ko n'umunyamurenge, aba umuyobozi wungirije wa zone ya gisirikare ya 21 kuva 2014 kugera 2018, ndetse ayobora ibikorwa bya gisirikare muri Nord Equateur kugeza mu 2022. Mu bandi rero bafunzwe harimo uwo bita General Christian Chiwewe Songesha, wabaye umugaba mukuru w'ingabo za FARDC, ndetse na General Frank Tumba wari umuyobozi w'ingabo zicunga umutekano w'umukuru w'igihugu. Imirwano n'umutekano muke muri Kivu, ibyo byo birakomeje nk'ibisanzwe. Noneho sasa abandi bantu batawe muri yombi ni ukuvuga ngo ni abasirikare 20 barenga 28 bose barafunzwe. Icyo ni ikintu kigaragaza umuvuduko w'uburyo igisirikare kirimo kiragira gute, kiraryana. Muri abo basirikare rero muri rusange ingabo za RDC zirimo gukoresha imbaraga nyinshi cyane n'umuvuduko udasanzwe mu rwego rwo gufata no gufunga aba ofisiye bakuru. Abasesenguzi bavuga ko abasirikare barenga 28 bafite amapeti yo hejuru ba general na colonel bamaze gufungwa bazira gukorana n'umwanzi, kugambanira igihugu, kunyereza umutungo, kuriganya ibikorwa by'igisirikare no gutera umugambi wo kugirira nabi abayobozi. Urumva ko ibyaha birakomeye.
ibyaha birakomeye ariko sizaho biraza gusiga FARDC ihagaze. Perezida wa FBCP Emmanuel Adukore yavuze ko benshi muri abo bafungiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko bamaze amezi cyangwa imyaka mu buroko batabona urukiko. Ati twabonye ba generali, koloneli, ba majoro, ba kapiteni n'abandi basirikare bato bafungiwe muri gereza ya Ndoro, Makara n'ahandi hamenyekanye n'ahataramenyekana bataburana cyangwa ngo berekwe umucamanza. Mu bafunzwe harimo General Christian Chiwewe Songesha wabaye umugaba mukuru w'ingabo ndetse na General Frank Ntumba wari umuyobozi w'ingabo zicunga umutekano w'umukuru w'igihugu. Imirwano n'umutekano muke muri Kivu irakomeje. Ibi AFCM 23 ikomeje kwigarurira ibice bikomeye byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Irimo imijyi ya Goma na Bukavu n'uturere dukungahaye ku mabuye y'agaciro. FARDC irimo gufatanya n'imitwe ya Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bagera ku gihumbi mu bihumbi 10 mu kurwana nayo mu 23, ariko barangiza bati badufatanye Bukavu, badufatanye Goma, badufatanye na hewa. Ukibaza ngo umutwe umwe urimo urakubita ingabo z'ibihugu bigera kuri 40 harimo n'abacancuro. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha yo 23, ariko Kigali irahakana ibyo birego. Kugeza ubu nta tangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ingabo cyangwa umugaba mukuru w'ingabo ku cyerekeye Masunzu n'abandi. Icyerekezo cy'igisirikare cya FARDC kidakomezwa nyine kugira icyizere, kuko mu bigaragara ko nta kintu kigaragara nyine muri zina barimo baragira gute, barimo barakora ku rugamba. No kuvuga rero ngo itabwa muri yambi rya Lieutenant General Masunzu na Ruhora imbere rirafatwa nk'ikindi kimenyetso cy'amakimbirane. Rirafatwa nk'ikindi kimenyetso cy'amakimbirane, kutizerana n'umuvurungano ukomeje kuranga ingabo za leta ya Kongo mu gihe ziri guhangana n'intambara ikomeye mu burasirazuba bwa Kongo. Shutiro bakunzi ba Joy Film TV, akaba ari ibyo ngibyo nabatangariza muri iki gitondo uko amakuru aramutse. Hanyuma tubabwire yuko Minembweho nk'ibisanzwe ibitero bya drone byo biri gukomeza kubibasira, ariko ikigaragara nuko twirwaneho nayo iri maso yiteguye gusubiza uko byagenda kose, nayo ikaba irimo irafata izindi ngamba, kandi dutekereza ko Uvira naho nubwo nyine bya bindi byo gukomeza gushaka abasa n'abanyarwanda cyangwa bavuga ikinyarwanda bikomeje kandi ari abanyekongo, ariko ubundi muri rusange uyu munsi urebye nta kindi kintu kidasanzwe, wenda si ibindi turaza kubagezaho mu makuru yacu ataha. Murakoze cyane rero, mukomeze kudukurikira no kubana natwe.